Merinding. Dia malah mat imam peda sana. Beda kunaon. Ariun raos hona tipis. Ya mah. Mah di luar lain di kulkas. Dia manirisan meureun sieun. Sini mah. Ini kena kieu bae. Kiridan. Dia percayakeun. Saenan yuk. Udah teh sok nyeunaan video setan yangan setan. Percaya tak percaya. Dia kuari kurang buktikan ya. Ih, geus apa dia mah. Aing lasin sieun. Nana tahu nana tak. Tuh kan lain dia kenapa lain. Tadi wani geus apa? Dek mana dia ih? Baturan aing. Wayana. Aduh, ini banyak kan dia. Yang bisa. Saat kau membuka celana kamu. Del, bisa amat ya? Oh dia mah. Emang jam berapa itu yuk? Nyaho aing teh mau jam. Biasanya orang karaya dari yuk. Kemarin ya? Nyaho aing kamarna bawa mam Jumat meureun sieun, herit jadong meut-meut dia. Sama dia ngomongna buat mingguan yang bae ngol poe. Lain ditukar. Mah kenyataan. Mah dia bae bodoh. Oh yo. Alor kamarana gua. Eta sare. Yes, amat jelema. Ronda molor bae rondana. Kan lo, dia. ampun lah. Mana ibaratnya? Nyaho aing. Wah, ngantuk aing beuh. Kopi atuh. Mana kopina? Meuli. Ya mah. Serius deui. Mana sih ya? Jumat. Pantesan bae kampung Jempling. Wih, Salban baru doknya. heeh. Non Jumat ieu mah. Baik. Mari gede masak itu baru meninggal. Bumbu mah. Aing. Kalau si kamarayan teh tah. Lah mangos kitu. Dari kita mana kurang aludu. Mari ya yuk. Branding aing mah. Dia makin penting makin serem ya. Oh, udah beut dia. Kata sama dia karena ngajak aing baleuwi. Yuk, mungkin kita yuk. Mau saja yuk. Nanti saung jauh Siap. kopi naon. Syuk. Tinggalkan ini aja. Mau saja yuk. Lanjung aja. Lan, tukang somai lan. Mana jam 2 aya tukang somai. Mang, somai mang. Mang somai mang. Mang. Mang, aing meuli mang, rek ngutang. Mang, somai mang. Yang kedua kan somai. Nyawa mang. Ih, belum Jumat ya. Coba singa Jermana doang. Pacang yuk. Kan? Ini lalu di kolam baja. Sini. Ya, gitu sana. Siapa? Cicing ya, cicing. Gerobak. Pancong. Sini. Tahun dia
Dia ya mah. Monyong. Yuk. Aduh. Apa sangat dah? Nah, lu tadi eta. Nyaho aing. Kelapa merendah mah. Lu lompat. Jeroan nih. Aing ngendap. Aing tadi. Sawan gitu. Tanya ho aing nan buat tadi nuraga dia. Kelapa sama merendah. Ih, kelapa. Di pula dia. Ke di mana dia ya? Aing tahu keliling. Ngeliling. Keliling aing. Di mana ronda tah? Ronda biasa. Dia mah. Coba tadi lu aing di situ. Enak gitu. Hah? Itu di situ Mang ya. Oh, benar benar. Bahaya nu kitu. Ih, dia mah aing percaya mah adi tuh gara dia. Jadi aing tadi saung jauh naon. Ih, sama. Belanja. Ah, monyong. Monyong. Pocong. Benar dia. Tahu aing. Tah aing juga kita gentar tadi. Dia masane bae yo. Kantuk aing kan, kantuk aing beuh. Dia mah ronda na sare bae. Kantuk aing kantuk pengalaman. Odoi. Beuh, molor we. Aing beuh. Pengalaman kantuk beuh. Jadi ke mana? Kajene mah aing. Beuh. Oh, geus di dia ya. Jadi beberapa kali sebenarnya. Coba, nu bener ya, nu bener cerita aku mah ya. Gua mah cerita nu bener. Aing Jelas, teh jelas. es. Oh. Ingat tunggu udah. Laju. Oh, aing emang monyong. Ih, bener ya, monyong padahal dia. Monyong. Pocong, monyong. Pocong gitu ngomong dia mah. Terus pocong dong silain. Betul. Dong sieu. Betul. Dong sepale meureun. Dong nah ho. Ih, pantes. Pantas. Mau monyong. Di belah mana? Saung tuh. Saung. Sampurkeun bae tah. Oh iya. Ih, Sieun aing. naon sieun dia mah. Bener ya. Oh, si Mang ih tadi bae urang di ditu anu ragam. Oh, Ih iya. kiri dan. Udah beureun. Oh lah. Pocong. Ayo. Aing, aduh, mangi gerobak somai. Di mana? Itu di luhur. Terus Jalan sorangan, jalan lempang. usah didorong nah. Ya ho aing. Aneh ya. Aing itu bahaya bro. Baju mati Iya, nah, Aman ya, Iya, nah, nah. Aman dia nah. Pocong. Pocong. Apa cowok? Jelas ngomong nah dia.